Patalu for the forward to Philo Ilam Jangal Deba Yaso, Elamaya, Sefa Pongo, Talamena Tupu Samo. E mo tu tanto tala e lua mafua anga te tele na mafua i ona te ina le whamsnonga. Ma wadunga le talo sanga le ala le pula rimoni a yafi ina ia whaatino se suenga whale tula whono i le whai unga pe on tuina mai le masino a perila le ua mamma ai tua inga e whaasanga i le fionga le li pa le mia. Le sunga la ule le male tole wa te pola tai bao Forces Smith a toi manisi i le whamsnonga le sailinga o le amia tonu. O le mafua anga mua o le a i tui lea i le whamsnonga e pe o le whamtalaina le whai unga le fionga i a Reese Harrison le ana malanga mai atunu mamao na te whaatautia i a le nei mata upu. O le oa fia i le whamtalanga o le a i tui lea i le whaapolo kalamina ma a wala whaatatitia a le whamsnonga e na o le lo fisa le lo ia sili e ma whai ai o na tuina mai se whaatananga e mawhai e ona whaulu i se whinanga whale tūla whono, tau mawhai atu wai, fui maono ainu u sefo, e tusa male whinanga le ala le pulari moni a yafi, ina ia toi whaia se suenga i le whai unga i peon tūna mai le whionga talasa. O le si mafua angai peon a whai loa i le whai unga le whamsnonga, e le iai se whiutana inga, ale loia ale whionga le ala le pulari moni a yafi, a toa i mali tua leo leo, e tu ina mai ai se malirienga, e mawhai ona fi nau, ma whaulu le talo sanga e pei ona whaulu ina atu, mo se whaia se suenga whale tula whono, pe toi a piti na ai le whai unga, a talasa sa anga atoa e pei ona tu ina mai. Whai loa i le pepo whamtalangai pei ona tu ina mai le whai unga, a Reese Harrison le whaano no tele, ona o le tūlanga e pei ona tula i mai, o nisi lo ia si nia o le sosio lo ia Samoa pita ane o le na lape le sila ma ela lana fo i baba ai i le tūlanga e pe ona iai le finanga e pe ona tau mawhai e whaulu i nātu i le mata upo le ala le pule rimoni a yafi. I nisi o tātou tala na ta tala aloa ia le whaiunga le vai aso se tasi o ngā rubenga tā ua e pe ona i se tasi o tusi o whaingoa ina le taitu sina o lea na tuwhatisia e le sunga Monika tupua e pei o na iai le nei wha moe moe o se whapoponga le nei o nei tala. I'm my father-in-law and I get quite emotional talking about Pui Maono. He told me many stories about Samoa and for a time I lived in his big house in Alafua. And it's a big double-storey house and there were always many different people visiting and chiefs from the village and aunties and cousins, and so it was a very lively house. But me and Papa would get up at 5 o'clock in the morning and I would make him Samoan coffee in a mug only he was allowed to touch, and he told me many stories about Samoan history, about culture, and also family stories. So, as it was mentioned, I wrote this book as a love letter to my 2 Samoan daughters. And I remember the time when I'd heard, of course, about the Mao movement, but when Papa told me that my daughter's ancestor was Lealofi, who was the assassinated leader of the Mao movement. And this came as such a surprise to me because I wondered why it wasn't spoken about more frequently. And then Papa told me about the women of the Mao. And this started a really long fascination for me, and I wanted to learn as much as I could about these women. But I found that there wasn't a lot of material available at the time. And I said to Papa, oh, wouldn't it be amazing having a novel about these women? I hope someone writes this novel. And so I say with this novel, it's lived in my heart and my mind for 24 and a half years, and then I wrote it in 6 months. And the reason it took so long to write it is because I'm not Samoan. And I thought, I really wonder if it might be seen as strange for a Palangi to write a Samoan story. But as my daughters got older, I wanted them to develop a strong sense of their own cultural identity.
And I thought, well, this is an important story to tell. So I started writing the story, even if it was just as a gift for my daughters and people in my Samoan family. Tupua, o se tase ilo na sootanga i le fionga fui mono na uia tupua. E tu ina tu sui o latu a inga ro iaia a fianga tu mau o le soifua. I se o tātou tala, mai le matanga duenga o leo leo, i le whalau ilo ina ai le whaiunga le neiwa ia so nisi, e siria ma le lua se fulo i latu e na tau fia foi mamolia mai o so whainga le matanga duenga o leo leo, mai le neima singa. O lewa o fia hei manisi o swafa, o nisi o i latu, na tau fia mua mai i o whainga tau lua i nei le matanga duenga o leo leo, ai na finau ia lo ia ina ia tatala i tua, e tā lia ai le aso e tō lau ina ai ia latu mta upo i lumo al whamsnonga. Peita iane, o se tūlanga o lea ua mawala wanoa e a ngai ai tua, a o lea ua toi maulia mai le matanga duenga o leo leo, i le tūlanga lava o whala au wha saina. Se tasil nei o mata upu e le o whainga o fia i tam whainga le matanga duenga o leo leo. Tawhia sea leo whainga wha soli tula whono, e pei ona wha tino. Ua whailoe le fionga a fitu a mu, o le whaurulunga le Coast Trust. Le tūlanga e pei ona iei le whapitau le sa nga ima i lantou, e tu ina tu sui o latu a ingaro iei a fianga tu mau o le soifua. E iei fo ini se le o toi mau o se mapitanga ma se so inga o se wililinga nei o nei tala. Nei lava, o se tūlanga te le whanoa noa e mawai, o le ala fo i lea e tau whai ai fo i a nisi o au lotu, si itia le tūlanga o le whaamalo si au i le au whainga ringa. Ona e tupu fo i a mātou le nangona whanua noa, ona e le o iai nisi o asiasi o lato a inga po o lato whanau koe. O iai fo isi e le nisi ia vai aso o na o mai e sai minei e iai le tina e sau i whaatolu le vai aso ni sau mai sawai. O e nangona le fia ma le tari sapaia o se tūlanga whapea. A o le toa tele, e o mai loi i, e le toi loa se ivanga nā, ua mātou follow up, ma tau mwhai e toi whaatasi le ainga ma le ngase. O na maua leo se soitanga, o se e whaingatā le tūlanga leo. Le tātou tala muli, ua whailoe lo viso whainumera whamamawina. A lātou whamamaunga e tusai maleanga i mai male uru whale mai o le ngata le malo le tunu e whapea fo i lātou e malanga tā whao mai i tu tono Samoa. O leo whamawina e se fulu tasi male 5% lea ua siti ai ia le tūlanga o whamamaunga i le malanga mai o tangata i tu tono Samoa le masina nei o Iuni whatustu satu le masina o me i le tausanga lava le nei. E lua suma tolu afe ono se lau fitu suma le ono le whai o loo whamawina na uru whale mai i te tono o lo tātou watu nou. Whamawina fo ia o le lea whainu mera e se fulu walu afe ma le walu suma le 5. O le whainu mera leo o i la tona malanga mai e tā whawhao ma asia ia lau whanua ma ainga i te tono o so tātou nou. O whamawina fo e tasi le afe lua se lau tolu suma tolu le a whao i la tona whao ngā ina ma le o nanga o wao lalo ai lua suma tolu afe whaselau wha suma na tolu le au whai o i lato na whaonga ina mai a o nanga i kampani wa alele ese o lo a whea lo tātu no o se tūlanga le leia pia na whamawina i le ngātou tupe maua o le siti ai o le tamau ainga ai mai se le anga i mai o i lato nei ma sa saan tamau ainga i te tonu lava o so tātu watu no tau lunga le tautua mai o nanga le Samoa Entertainment ma le leia so tātu whilo i la so tāia pasai foia.